Dago manja. Arange gerne ki chwela. Mi reply video na yen dago ki kome. Angeni ki chwela ya la tien dago. Ki chwela. Ari de ni yena ye ingame ka wacho. Leib maka menu ikum bad news editing segwan. Chama kene ka neno video ni chama kene. A very surpriseful. Ka yen ki kumi. Era ye tika loko. La kore loko anone. Ka da yen ki kuma ye. Itika wacho ni ini bieno ka reply video na. Mea ka boss mic. Yende bieno ka chung. Mea ka boss mic. Ka reply video mamega. So. Unungeyo dana di maguran. Iko ayo. Mele wenye koma. Ungeyo dana di. Pengeyo. Ini dago. Dak anpal wenye kiri. Meno miya chel geno mera ini ngeyo. Manong ini tika wacho ni. Jomi YouTube gitika chulo boss mic. Dao team ena ye uchao. Longman mi social media. Ena ye uchao longman mi social media. Uwe wanong wapote dong. Social media wan tika coping boss mic. Wan tika coping boss mic. Utima ye yabo social media. Kane kongana penyi. Utima ye yabo social media. Inwe yin la char ma ta yin babang. La ming mo ma pengeyo ping. Yin pengeyo ping aye. Utima ye chao social media. Kayen dan ma witi yu. Ni utima ye chao social media. Ana tika coping boss mic. Utima ye chao social media. Ano ni long miyo. Social media ni jomago ya yin pengeyo. Social media ni ke yabu chon. Utimu chao tin mere ki nyonyo ano chao mere ti kere. Ikar madong. Chao gaining. En ki wele mani kenyo. Ana ye utimu chao pare social media. Chao loko la ke long mogo. Ma ini bieni loko ngo. Ni bababababab long mogo mi miu. Long mogo mi apoya. Ana ye utimu berka mako social media ka rima. Wewe jani utimu piye. Weko social media. Beri chalo ngari mo mati wisi. Maulingi we program. Dek ai we program. Dek ai we see. Ano long miu. One pe watika coping boss mic. Ni jomi YouTube gitika chulo boss mic. Dwe ki dwe. Jomi TikTok gitika chulo boss mic. Dwe ki dwe. Anga amaronge pega chulo ne dwe ki dwe ni. Kimingini. Kimingini anga amage pega chulo ne dwe ki dwe. Itamni wano bieno YouTube ka utim boss mic bieno merika lok. Ni piana anatika yenyo content. Utim mere kunyone mere bieno ki nonsense. Unyo content muguma en logo muguma be niao dano. Utim mere chamo ken anatamni. Logo mere ni. Wek en inung mere content. Kidong wek en inung chiente bod jomi YouTube. Unyo bod jomi TikTok. Era ana pe level anone. Latien dago mo kenyo ko mere kong ana ni angino. Iwayo ni ka mero nungu ko mera nung kumyo personally. Initi ba dege. Yin gin ana romote mne kumi ena ye ana bino kuno amaga juare lo doko te tan kwiji amachal segwan an patele kiri i social media ten mi achel nyuro goro mamegao an palwe kiri social media anu ya juare o marade dida juare o de dano ka pengea dak pe nyepe dak pe dukrio milok nya i social media Lokum nyom pa boss mi uti mi guru kuminini iri dawo pa boss mi maiti ka bieno ka gamulo mi ingeni pe ngowe dawo lengo mot ini daga de bieno ya bieno ka bieno beron ka geni zan angeni yin mere ngere ma yeme opi ni bieno lok mere kuma yen pe ngea anti segwan bad news editing segwan the original voice of the voiceless adwi mama wi obalew awini lo ke ni an kona adwi kono ngo adwi kon ke kwane mete be nyang nena mai niang chi bene bi linkeni ibi beru kana no video so na keni utim boss me gana jala ka mun pongeyo da lokum utim wege chiya lokum utim mona waket wani boss me utim ka ini ber ka ro ye wi ini bi beru pe lingo mot te me jalo gen mai pege tiga neno ngo mana tiga tim ne kum boss me pian yin pe ngeyo pe ngo we kana lo kum tim ka mano yin pe ngeyo
logo mere ki miuni ki frustration logo mere pe ma kwon ka gi di ki chili ngali ba ngwan mane ni chere logo ku ngeri man ki chuli ki chili adi mi biyan ka gamo log doga social media ma be pe luo ini ngeyo an ma be ri da la ten da ini ngeyo an ma be o dugi dak tian mi ari o we nyang ta ini ngeyo ni won ma chalo tiktok ta kai ngono ngeyo la ten chiel pa da an mere ma te wang screen an ma keran ka ini ngeyo da ko an ni umi ire tam wai ni segwan wajani ka en dari ibieni ne no video ne mi ario i social media abe balo wi abe goyo ma right kuji teten abe goyo be pa be berung para be dugu next time ka dugu ka lore kome i YouTube unyo TikTok unyo social media pa be dugu kome ena tiga loko me warning mi agike ni ugik lok nya i social media ngere mo ke ken ma be teme mi kweke ke nya i social media gen ma be temi kumi abe timu abe or mere bus ki juare mere o level money kenyo mere were gi kwaro kenya adana madit log me miu an pa mero log me lanyo an social media an pa mero inge log adi ma ka konye ne kere kilwo log mingine pe tem dugo kwere ama tal ba news gwan voice or the voice less ka ukili bora ibi beru pe daga be balo wi ma ini kumi ibi mogo cha dana balo wi ma yen ibi mogo cha dana ilogo mere ano pe an pe nge ni latini na bichara mago latini na bichara mago ka mago ru pege be gone matwal inge gane gilwoni kore inge gane gilwoni kor ma beri da man korong yana yiwe bi maga ibi ni maga petian loga ngo ipewa ke chende mo kan mi pi record gen ma ini ngi ana ye charto mere nguni charto nyimi borcho iguru kenyu ana ye business ma yiri ke ngo ma yiri ke bango lo ke kenyu ni lo me miu ni kage chulu wa chula me bian ka lo ko me bi dano chan in ngar ma ke pe ye ngar mo ka chuli ngan ma mer chuli ni ini bian ka lwenye kuma me achel wa yira ni ana ini diga chwala ka lwenye ko ba ni so de se gwane ke willa kon ko fien ko bete ngara kon unyuka pe mi chente mo ma an ka no pero at least twero konya pen ar dar mo mati det ma ke te meri ming ar bird mo mati det ta te mu yae mo mati det na ina ati gangster e ko meni gangster kai ber ka tele ki gangster bi beru pe dugdak yan mi ario ki mingini chi bin yang ma ba ni so de tin se gwano beru anke ne anda bieno mo ka loko kumi social media me na na bia loko ma na de serious ti pe time call me or about Dr. Banios voice of the voice the Banios of the things gwan ke we ngare mo ori in ngare mo ke ken we ke chwele mer ni bien mer ka benyi kuma ibi ko ga nge